Заужықау шайрақ парчынырды шажыдырғы лауы асырды ғарышт бері олазы гонхазар. Арыштадық исаутты. Күджағынса автомайзы фиданы қамау дайчывалытты забаққанан центрыма фышымуат. Сағат иріштоны культурон бынтыл нымат объекты қаққанны ама шапайдаққанны комитет Арыштадон компанийл тархондома балывартта. Ныр Арыштад райхалзышты. Күшті райдайзышты салдар боны фашты. Балвырттыр надартыр армаджы. Заужықау шайрақ парчыныр адамы барс балвырт факаттыр. Налзы узан тағдырышта чиқилауған ынтыдыр шабыргай шахалынс адарсинады домантым гашкафаш арақкаттуй. Фаласырчыты анахам хирхавшым бынатайна бажайзышты қилауған ынтарахаштой Олимпак паркма. Артында шам августа терчи болгарун собира олазы гонарыштадыш уй халын райдайзышты. Ума гашка подрядыша организации рагах ума жахахайсатты кыны. Сегодня у нас уже 10 августа. Абондышам августа кучнышанку там автошахкаттам парк, аттракцион танал кушанс, подрядишагдыр якушт райдыттам, рахкаттам аласы бынатсамай сарджиты футбол жайбақаққаным, қауға кушангырштауа шабырға ярдам лашынс, тағыт бақурсы штары штадон бұрытты айшынан ожлашын машина. Асырда гарышт хазар фихалны унафара хашта республика и шарклавочи хаштарыштыгма хаштканак Сергей Меняйло. Высотка на месте детского пруда в парке Хитагурова. По высотке проект согласован с НОСом непосредственно с генподрядчиком. Все заинтересованные министерства и ведомства готовы к работе. Основное это меры безопасности. Поэтому все требования по мерам безопасности надо выполнить. Второй момент с оцеплениями там со всеми остальными. Вы мне докладывали, что 13 числа начнете, да? Да, все со всеми проговорено. Хорошо. Жағын қауыйдар, ама шықақта бақшауты балойын омылунжа сарджита асы құттақ марагай балыдышты, ама ныр синканынс. К высотке мы готовимся положить. Араштадна нисыққығдары одашывала тықажан фаждырамка иш умадарусы саштайкашиккам фаланафатер тышақылы байырлауын танавайы. Уй и жары даш ивандаш шахаты унг. Шывала тақарканынс ымашын макан жағагнай. Хитакаты коштайын омыл паркма горький, ама табақшауты балойын омылунг тұрдығай басауан узаныққад. Наямузан басан Пашковский номылун жихидылдар. Фаласы жақы хайдырд комау бынатты тежғу канан узан. Шармагон техникая хушай күшті тарайдайзышты асы көри майрам боны. Шармагон гарштолын яхайтта бынма руатсышты, күшті тақашсышты мая фылдар. Гаждаты Заринец, Ахил Телития, Игорь Войцеховский и Рыштон Хабартта.